Ngiyakubingelela mhlobo wami nasekuseni egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Ngicela mbala sekhaya sesike sibuke nasi isihloko nasi nanali lifunali. Phela sesibuke isihloko lesithi lihlane lokubhekene nalo utawe lidlula kulo. Isihloko lengifuna sikhulume ngaphansi kwaso nanamuhla ekuseni egameni lika Jesu. Ngihlushwa indzaba laphayana encwadini ya Daniela chapter 6. Ngihlushwa indzaba yalesizwa lena lengiDaniela ikanye nalezi lezinye insizwa boMeshach, Shadrach, Abednego. Lithi livula ngoNkulunkulu inkosi Darius yabona kubuhle emehlweni ayo njengenkosi lebeyihlele esihlalweni. Nkosi yami yabona ukuthi kuhle ukuthi lelife ngingeke ngakhona kulibusa ngethwala, but ngiyadinga lokuthi kube khona abantu nabatangibambisa ekuliholeni lelife. Lithi life la Jehova inkosi Darius yase ikhetha ke manje bongameli lebe bang 120 lebe kade bakanye nalabo boDaniel. Lithi ke life la ngoNkulunkulu kulabo mangameli laba labang 120 lithi Daniela wabonakala ane wisdom leyendlulele kunabo bonke, watholakala anebuholi lobumangalisako kunabo bonke, ngoba Jehova wayehlanyele le, Jehova abeyibekile le. Ngoba indaba yekhola abantu ayinge kuhlakanipha, ayinge kunwebe mehlo, ayinge kuyakwati khuluma, ayinge kuthune mali, but iya ngewisdom. Lithi kalifla ngoNkulunkulu Daniela wayekhombisa iwisdom, leadership yakhe yayikhomba iwisdom. Uthi lona une wisdom. Lithi kwenda kwakhe kwaba ngiloko ehlukile. Inkosi yaze yafika la khona ibona lokho ukuthi iyadzinga lokho ukuthi sale ke manje ithatha Daniela because une wisdom. Wisdom sale ngithatha Daniela ngimbeke esigabeni sekuthi angamele wonke lo mbuso, abangamele laba 119. Nkosi yami siyabathinga abantu labatawufana, siyabathinga abantu labatawufana labatawufana nenkosi Darius. Nkosi yami lamabandleni siyathinga hlobo labantu lolutawufana na Darius, lotathi nakakhetha abantu angabuki ukuthi lo muntu ngoba nemali, latathi nakakhetha umuntu akhetha umuntu lana wisdom. Because sometimes ukukhetha umuntu because anolutho, that will kill the vision. But letinye tinto tamandela kahle tihamba kahle, but ekugcineni kwakhona labantu abakhombaba batawulahleka batawuhamba nokuloku ngibobona mbaba laba lokumele bakwethwalise le vision. Nkosi yami lithi inkosi Darius wasawubona ukuthi bekungaba kuhle kuthathe Daniela abangamelela labantu, bathi nasebafika lokho ukuthi inkosi ifuna kuthatha Daniela imbeke esikhundleni thina, base bayaqala ke manje base bangcolisa bafuna indlela yokungcolisa Daniela.
kuze Daniela abe ngulowenyanyekayo ebusweni bemakhosi. Ngoba khona lohlobo lolo ngingakutshela nawe uke wahlala eceleni kwemakhosi endingo dahamba kahle wagcine waphuma sewuliphunga lelibi eceleni kwemakhosi because sekukhona abantu labaphume kabi, sekukhona abantu labakushaye ngemangcoliso. Nkosi yami bakushaya ngemangcoliso mayibonga inkosi yasezulwini kangangokuba kube nemakhosi angakhona nekubona. Baba angakhona nekubona lokho ukuthi hayikhona manje le ndvo lena ayifanani na James, angeke ifanane naye, akusiyo. Abese uyakholelwa naye, uyathemba naye. Uyabona mina into le ngangayifunza empilweni. Uyabona wake waba i-leader letawusebenza ngetimpimbi. I'm telling you, lokhu ekugcineni kwakhona i-kingdom yakho angeke yema. Asengiyakutshela lokhu ibandla wake walilida ngetimpimbi alimi, because uyawugcina ukulalela nje nento lesengesiyo, nento lengemanga, because ulida wakho ulida ngetimpimbi. Yinto lengeke ngayifunza le, yinto lengeke ngayifunza le. Mina anginendzaba mina nawe. Mina noma bongangithengela take away, ngathi ngaqeda kudla le take away ngenze ngikunike wena qobo lwakho. Ngutshene ngihamba ukuthatha la take away, thathe le empty le, habe uyifake lapha emdustbin. Umangala uze usho ukuthi maye lendoda lena iyethelela ngilethi ibonkulungu la mfundise tona. Lethi ibonkulungu lathi khanyela empilweni. Uyabona ngisengamthathi Jesu ngangumuntu lonenhlitiyo le yayimbi inhlitiyo yakhe. Kungakho imihla nemalanga angifuni kubuyela kule ndvu lebengiyo yona ngoba sengathana na Jehova. And lithi ke lana lenkosi seyifuna ke manje kubeka Daniela imbeka bangamele bona. And lithi lalabanye base bayefa ngale ndvo lena, lithi bafuna indlela, and bathi nabathe bayifuna indlela ngaDaniela bangede bayithola. Nkosi yami babathe bayifuna indlela yethi bamkhulume kabi bangayithola, and lithi baze bafuna indvo ngoba bathi kuthi indvo bebangayithola ngaDaniela, kuthi indvo bebangayithola ngaDaniela. Baze bahlala ke manje bathi kuthi indvo singayithola ngayo, ufuna ke manje simnake ngathi tonke tinto letiphethelene naNkulunkulu wakhe. And lithi base bayacela kuyo inkosi Darius, yayingasi aware inkosi, bathi nabacela bathi siyacela nkosi lokho ukuthi kube nomthetho lothawumiswa ukuthi kube bede umuntu lothawukhuleka kulomunye uNkulunkulu ngaphandle kwalaba bakho boNkulunkulu. And lithi libla uNkulunkulu leyo nto leyo ngiyona lapho bebangakhona ke kumthola khona Daniel. And lithi nembala wathi sowukhishiwe lo mthetho inkosi lebe seyusayinile yase iyachifita ifaka stembu sayo lokho ukuthi lokho lobhaliwe kuthi lotaba nemandla kokushintsha. And lithi ke sekukhishiwe base kuyathunyelelwa ethintaweni ngasethintaweni. And lithi ke wase uyefa Daniel analabafana labathathu Meshach, Dragon, Abednego beva lokuthi kunomthetho losobekiwe loshaywe yinkosi Darius ukuthi kuthi umuntu otawuthandaza lo mnyango lo. And lithi libla uNkulunkulu wase ugcwala emandla ke manje emandla enkani wagcwala i-holy anger Daniela. And lithi wase uyahamba uyenzaweni yakhe njengemalanga onke ayothandaza, athandaza kathathu ngelanga. Oh my God, oh my Father, lethi impimpi lethi tathi khona timhlalele timgathile, and tamthola khuleka uNkulunkulu, tambone senathandaza, tambone mina thandaza, tambone Ntsamba amathandaza. Base babuyele enkosini bathi nwele loluthe ngwenyama kunomthetho lobekile
ngokwesimedi nangesipheresiya umthetho lo ufaka isitembu sakho akufanelanga kube nendoda lengawushintsha, akufanelanga ukuthi kube nendoda lengawuguqula. Kukhona ngwenyama labakwethelelako, kunebafana labangakulaleli, kunaDanyela nalabafana laba labanye labathathu bayakwethelela, bayaqhubeka bakubita uNkulunkulu longadiwa. Nkosi yami, and lithi base bayabitwa Nkosi yami, kwase kuthiwa hayi bayeke le ndaba labanye, bathi nyalo ngifuna nangiDanyela ngoba nguye lakaphetheleli lakabonisako. Bamthatha Danyela and base bamfaka phakathi emgodini wezingonyama, bamfaka ekhathi emkhathini wemkhosi lebegcwele emabhubesi. Nkosi yami, lihlane bekabhekene nalo lelo Danyela empilweni yakhe, wathi noma semshada, bathi lihlane bekabhekene nalo welidlula kulo. Njengoba nawe uthe welidlula kulelihlane lobhekene nalo, enelithi lifula uNkulunkulu. Bamthatha ke manje Danyela bamfaka lapha ekhathi emgodini wemabhubesi. Nkosi yami, wathina kangena emabhubesi kunaloko ukuthi abengamuhla emabhubesi, athi nakafakwa Danyela abona kungena ingwenyama yezingwenyama. Lokungijehova wangena ambethele esinye lizulu bese limembathisile umlilo. Athi emabhubesi nakathi ayambuka Danyela, athi nakathi ayambuka abona ukuthi buso baDanyela abesalibhubesi wayeseshintshile emabhubesi. Ngilothamuhle asayaqala ayamphotoloza, asayaqala ayambrasha. Nkosi yami, ayambrasha. Elithi Darius because bekamthanda kakhulu, amthanda kakhulu Danyela, and lithi akazange ahla Darius, akazange ahla lutho. Wakwathi konke lebekalethelwa kona njengengosi, ngoba phela uma ingosi udla konke, nawe ingosi uthola konke. Nkosi yami, maye kuba mnanzi ube ingosi, uhlale esihlalweni, uthole ukuthi naNkulunkulu uyadana naye, uphile kahle nalamhlabeni, uphile nasesulwini, uphile kahle. Because kunemakhosi longawabona phila kahle namhlanje, kunabo president longababona baphila kahle namhlanje, kanti nasiya ngale bangeke baphile kahle ngoba lisula libade. Nkosi yami, dingo bethi bahambela kahle basengala kubukwabona. Nkosi yami, kuthi nakufika ihlobo lwebotolo kube nguye lokuqala kuligibela. Nkosi yami, abe nethumela, kube ingosi lenethumela, kube ipresident lonethumela, bathi abe angadiwe ekhaya. Nkosi yami, silekelele moya wababa Jesu, silekelele uNkulunkulu wazulu, silekelele. Lithi kana Nkosi Darius ayizange idle ngisho kuhle because ibemthanda, yayimthanda Danyela. Nkosi yami, abalala bangalalile lebekade bafake Danyela, bamfakile emgodini wezingonyama. Lithi lifula uNkulunkulu lokuya ekuseni Darius wagijima waye emgodini wezingonyama ayohlola ukuthi kwente njani. Wafika wathi, Danyela, 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 ngcebu kaNkulunkulu lophilako ngabe ukhona na. Lithi lifula uNkulunkulu wathi uyaphendula Danyela, wathi bayethe Nkosi yami, ngikhona. Bayethe Nkosi yami, ngiyaphila.
wathi isho njalo bephubesa kakuhle. Wase uyavula umnyango, wathi asewuphuma sengikubona, wase uyaphuma Daniel, wathi nakaphuma Daniel, wathi uyambheka, wathola ukuthi lethi impahla besola fakwe nathi. Nkosi yami, wathola selokuthi njengoba thinjalo akakafi. Nkosi yami, akakafi Daniel. Daniel uyaphila. Kunento lengithandako ke manje, lithi lifu laNkulunkulu. Inkosi yase iyayala manje, yayala ithi bonke laba bebamelene naDaniel ababuyiswe bonke, babiswa kanye nemindeni yabo, babiswa lithi lifu laNkulunkulu. Base bayathathwa bafakwa lakhathi nebantu ababo bafakwa lakhathi. Usiwala mabhubesi nendlela besalambe ngayo, kungoba abewathandazise ebusuku bonke Daniel asalambe ngendlela lemangasiyo. Bathi naba bafana asaya bahle mabhubesi. Nkosi yami, emabhubesi ababhubhubuda adla ngishone emathambo waphela ngabo. Nkosi yami, yase iyakhuluma inkosi ithi kule kingdom yami le kusukela namuhla ngiyambeka, ngiyamisa Daniel lokuthi abe ngibengamele tonke tintfo talombuso lo titawuphathwa nguye, ngoba lengubonile kuye. Nkosi yami, lengubonile kuye, ngibone wisdom, because kunabo president, kunemakhosi lakathatha abantu. Nkosi yami, akhulume nomnye umbhali athi ngabona labasethi ihlalweni bathatha tilima batibeke etihlalweni, nakanjani litawufa lelo life because kuthethwe tilima tabekwa etihlalweni. Ngiyaqolisa ngiyakusho njalo. Oh my God, but lifu laNkulunkulu lisho njalo. Oh my Father, khuluma wona lawo magama. Silima siyohlala sisilima. Sihlakanipho, umuntu wanehlakanipho uyawuhlala anehlakanipho, ngoba silima noma sawuya eweni asikhona ukutshela lokuthi lalela-ke la mengamelwe life, lelife seliyeweni ke manje, because impilo yakhe iphila emlimeni nje. Uthi bonke kuhamba kahle president, athi bonke kuhamba kahle Nkosi, kuhamba kahle. Nkosi yami, that's why Darius wabona lokho ukuthi le kingdom yami nana kumele ukuthi ichubeke, ngifuna ingazi, ngifuna ngibeke abantu be-wisdom, ngifuna ngihlanyele bantu be-wisdom nakanjani angeke ife. Ngifuna kuthandaza ke manje, ngithanda lithi lifu laNkulunkulu. Wase uyabekwa Daniel, Daniela ngoba besahleli esihlalweni, lithi Daniela because bekabathi boShadrach, Meshach and Abednego lokuthi labafana laba bebane-wisdom, wabathatha wababeka ekhundleni lelethi phakeme. Nkosi yami, wabathatha wababeka ekhundleni lethi phakeme. Wase ukhethe amadoda lebekane wisdom, ngoba nakabe kune-vision uNkulunkulu nakakunike yona. Ungaqali sewulento eliphutha lekuthatha silimo usibeke esihlalweni, nakanjani le vision lophathiswe yona itawufa. Uyathanda kawuthanda phela uNkulunkulu ukhuluma indzaba ngesisekelo, uthi kwakunendoda lehlakaniphile, kwakunendoda lesilima. Uyayothi na uthinze ligama lelithinta silima, bacabange lokho ukuthi bantu leyo inhlamba kanakusinhlamba le ligama lelithi silima, lokusho ukuthi a person without wisdom. Na ukhuluma nge-wisdom usho umuntu lonenhlakanipho. Kukhona inhlakanipho umuntu latalwa nayo, kukhona inhlakanipho lomunye umuntu lakayithole ngoba ahleli ngaphansi kwesandla somuntu lone-wisdom. Nkosi yami, ayithole leyo wisdom leyo. Bese ubonakala naye nakentathingo atende kubonakala ukuthi une-wisdom. Lithi-ke inkosi Darius embusweni wayo wase ubeka
bantu lebeba ne-wisdom. Sengiyathandaza manje. Angiladi ihlane londlule kulo. Angiladi ihlane lo wedluliswe kulo. Nkosi yami. Nkosi yami. Vula thandaza manje. Thandaza egameni likaJesu. Vula thandaza egameni likaJesu. uNkulunkulu wami, uNkulunkulu lo wethembekile. uNkulunkulu lo nemandla. Lehlale lobhekana nalo. Jawelidlula. Asengutshene mwana sekhaya. Lehlale lobhekana nalo. Utawelidlula. Ngabe basithathele unkosikazi wakho. Uyinhlekisa nasendaweni. Oh my father. Ngoba nabakuthathele umfazi. Uba inhlekisa nasendaweni. Asengutshene ngabe uhanjelwe ngumfazi. Bayahlekisa ngawo. Kanti Jehova uyathi. Lokuthu kwelidluliselana. Jehova uyathi. Letinye timo sengidluliswa labuto because kunento lenkulu Jehova lehlangene labuto. That's why kufanele twendlule digaba ngithi gigaba empilweni yakho because ngilento lela ngekhathi ku uyabona nje lebekwela ngekhathi kimi angeke mahlane angeke lihlane lami lufanise lakho lihlane lengedluliswe kulo mina angeke wendlule kulo mina ngabe sewafakathile but lihlane leli lilingile engiyathi futhi lokho ngidawendlula sengiyathandaza uNkulunkulu akakwendlulisa silakalele uNkulunkulu akakwendlulisa lihlane lolo lobhekene nalo utawendlula asengutshene mbona sekhaya utawendlula nakanjani ngiyakuthenga sengiyathandaza manje baba wethu onqwele umusimakathe uNkulunkulu unguJehova baba Jehova wamedlulisa uNkulunkulu wamedlulisa Daniel babe kulohlane lebekabhekene nalo babe lomkhodi wezinkwenyama moya wababe moya waNkulunkulu wena baba unguJehova angilati ihlane Nkosi ladlula kulo kepha wena simakathe bonke babe uyakwathi uNkulunkulu kunebantu Nkosi labakhulunyelwe manga base baba ngilabanyanyekako baba wethu longcwele baze basuswa nangamaposition lebekade bahleli kuwo lebekade babekwe ngemakhosi abo kuthi bahlale kuwo baba wethu ongcwele egameni likaJesu basuka ngenxa yokuthi bakhulunyelwe manga basuka ngokuthi bakhulunyelwe into lengesiko yabonga amandla moya lwengcwele kaNkulunkulu ngoba wena wethembekile baba busisa lifu lakho umlalele Nkosi azevale ishumayelo le my God oh my Father hlangabethana nato tonke izithingo takhe uNkulunkulu wami egameni likaJesu Kristu waseNazaretha sengiyathandaza amandla moya ongcwele ngoba wena baba ungusimakathe uyaphila akekho babe lonthenga uNkulunkulu ngekhulu baba uNkulunkulu in the mighty name of Jesus Christ dawendlula mbana sekhaya kulehlane le dawendlula kwakho bambelela uNkulunkulu uNkulunkulu wethembekile uNkulunkulu unemandla uNkulunkulu kodwa lokumehlula uNkulunkulu angibusisele wena in the mighty name of Jesus Christ lama challenges lo wafacile wena ebhizinisini lakho dawendlula utawumangala imali tawuphinze ibuye kuwe tawuphinze uflowe tawuphinze ubuyele endaweni lengi be blessed in Jesus name.